chung lama chho ve haka chak ta bathroom hatian om thla thliani kami bathroom po kha an in veka kong khar po hitian in hong hiau veka pakhat khati payan lo nei ni ke khan hlei shim tianga che ju ching kha ka lo nia ka silai ka slinga ma ka kal phia bathroom te khating kan pe thonga kan ti ve ve la achunga khan a kilber bathroom kilber in ka vatlen khani chungnam hoi hong de tim kong khar ka lovin hong ani chon ka va pe ka le thaw ka lu tani ka lu che ka khami kong khar kha chungnam honania emi phe na khan pakhat kha lo ma ka nunglam tang khan min ron chuana a pocket knife khanin ta hi meron fitani ase ka fe cha kha acha pocket knife ania asei lo inchi thumbe lek te hinia silai keng lo no ni mo silai keng lo asilai amu zo to in pe he si khalo necronia midumania chuan ti hian min re ka chuta chun thi tha hi lo chak khopin ka ria thi tha in ka chang ni ka ta han kanan ri te ti min re ka ta min fit kha asazuk me ka dara hian asazuk me ka ban hi a hik mal hi ngimani a soi nga a hik de mu pani ka ban chun eng tin nge khata khan chet kala ka riat chu heti min ke ka kar vaka heti la ya ke lo lang pani kha ka va pot nin ka ri te ta min rek si khan mo chun heta kan thal dom ban room chung chu a zau tho kha ve ni mo a zau ti la o a zau tu pe chu ni lo ni chuna ke chu ni va pot a ke khan ka va pota kan phudun ta ni kan phudun khathe kan englo chia kha a shokai a helai tiang kan nam kawa a rim ka kutle ram hi che thei a soi du sia a shokhe ti na fan chore ka va se ta mo kai o a shokai a shoka han ka va se a soi na umeyan ri ka ka se rawa chu an soi na ka kating ami kanan in el vela dia lai kan nem ka wa shop fa na ka va se an soi na ka ka kating chuka ani ka chu ta khan abu khup song ina omani ka pistol kha kala alua ka ka saka chon silai ribule chia khan ka thian te hau khan heta kan buai ni ti khan tre ta chawni nilai kan in pom chil kha an she an lo she mi lo kha lo ni chon kan chu chu khutilaya kan tha engeni ISIS fighter kan ti shumtu dun bertimen kan nimle ni number anita ni khami hawa ang lil bi ka khan clear tu le ngai thatu zong zong te in Sipai Sipai ka buk chewa du sak na sang ber ka hlan bok chewani ole kan riat thawangin mizopa Sipai Huaisen tak pulal Lawmzuala puwan ni thang interview kal tanga zofa ten kan mel riat weta chawachu atu soi oilo tu ten social media ranga nasa takin an trola interview pui tak traumatic disorder ni pakopa thilrap thak ton nga si heti khopa zofa ten kan har hian puel zeta nun tlom ziate ai ngai tlom ziate apho langin ka ria episode lina ngai thak khen meu phechuan aturu zia kan ria kan mubokani kha puwana thanem ngai zara episode lepek po aum ngei tura kan ngaya ngak lel takin kan lo clear meke chuti rol chuan mi puilam poina kan riat tur poimo tak nia ka riat ve chu internet etiquette hi ngun taka kan zir china poimo internet za omnate internet awanga kanin riat po zung teng te hi aza oma introl nan mai te manglawa thutak soinana kan man hi apoimo fawani ti hi tun huna hian ka soi ve du ani heti taka troll tu kan lom thei hi amak zoka zofa te thinlunga ero Lawmzuala hi atlana hle ani ti arin thei boka chik taka en chuan troll tu te hi fake account ani du phian bok ome Sauria chakra dong thei khopa mirorum nampasal tradik tak thawang hawin interview petu puwana po aum hle thei bik talo Lawmzuala thawang hawin ranzuang chuk ta chat maya chu kan ngai thador ani tu nai lo ngai thang
Mizopa Sipai Huaisen kan interview episode lina chu YouTube lama adutan en thein om to e Sipai Huaisen pulal Lawmzuala lalpek luapa vau tharoi te thilton chanchin hi tunlai zo fa ti ti atlinga athuak fin na te a Huaisen le ra rela thiam na te thi lawam din huna tanga pathianin maktak maya ahum him chin dan te hian kan ril ruan ne a chanchin hi ngainom kan tia kan ngai thlakham theilo ni berina lang mitam taktan hero atlinga ramle namtana Sipai tranchak no pangle thlaian pun pha viau ni in kan hria kan interview lotin na te po kan ngai ve ani heti rol hian heti khopa mizotana mihlu mizoni tinuam tu hi trol na tur lo zong ngar athilti ani zat zonga lolan tir dutlat kan la tam le mai hi chu kanin en fia deuh chu a thra khop mai zuala hian a phua chaba soilova athilton hi warmi alowina soya anputen ahim toka soyan phalchin thukhu takin asoyani e van nei thanga antiani ole adot le chuan India Sipai Huaisen choimoine le Hamthatna te ti thupui manga muan pui vai phei thupos ngainom tak mai le bengwan thlak tak mai hi kan ngai thla ho don ani tu nai lo ngai thla ang kan ngai thla ma in hei kan vela hian no pangten lim takin tualan chai meka an beng cheng de uleka an thomri wa te lo lang deu ni po in khongai takin in mi hriat thiam na karon ngen masa ani e kan ram chimle mar chakle thlanga hian kan Sipai maktaduai khat noili singli sangli zanga le chu ai tam an hnung dol tu Sipai reserve personnel mi noi somni pakhat te meu anin zar phara chu jinga tang chuan India hian adam lai le muliam ta Huaisen choi moina lo puidom thei ram pasal tha Huaisen mel enga mazat lo muto bokani chuti role ro chuan heng choi moina medal don hi a olai lo ma indo na muala emo ram chana ven him na tho na konga eng thil le mo alo thlenin ramtan in hlan ral na le Huaisen na top khok thil ti awang chawa lo chuat thei ani thung chuti role ro chuan heng choi moina medal don hi a olai lo ma indo na muala emo ram chana ven him na tho na konga eng thil emo alo thlenin ramtan in hlan ral na le Huaisen na top khok thil ti awang chawa lo chuat thei ani thung medal choi moina no puidong tur hian unit levela commanding officer emo officer dang tuimo berin recommendation emo citation azi angaya chu recommendation letter chu lo endika clearance lo titurin formation headquarters sa anthon le ta thinani chutia formation headquarters lamin an endika an pomani chuan command headquarters sa anthon chholea command headquarters lamin uluk taka zirchianga anlo chai hnuwa rotna local kha anlo ti hniam sak dewemo rotna anga an pomani chuan a Huaisen na thilti azirin eng madal nge hlan tur tia thutop anlo siam ta thinani Sipai Huaisen choi moina medal te hi chini in war time le peace time indo puilai le hunral muan laya chen ania war time medal te hi indo puyemo ramdang den kanin do laya mi Huaisen te ne na hlan ni in peace time medal ro ram veng hima an duty mek laya hel emo mel ma beina lo thleng le chiana dang lo thleng pala po ramtana nun thap Huaisen thak taka chete ne na hlan thin ania army air force le navy te baka CAPF le state police te thleng po in mi Huaisen ten andong theiani heng choi moneno pui gallantry award medal ngai sanom le tlem te zinga aro pui zol pathum hanta langta ila wartime medal te pakhatna paramvir chakra panina mahavir chakra pathumna vir chakra peacetime medal te asoka chakra kirti chakra shaurya chakra khati jong khania wartime gallantry award paramvir chakra hi Indian indolai le indonamol wartime ma Sipai mel malaka Huaisen na top lan tir tu emo Huaisen na thil tia wanga ramtan nun hlan tu te hena choi moina a hlan thin sang ber ania paramvir chakra hi British Victoria Cross te US Medal of Honor te French Legion of Honor te Russian Cross of St. George te nena intluk tlang ani paramvir chakra ti hi Sanskrit chong ni in English chuan Wheel of Cross of the Ultimate Brave ti ania January somni paruk sang khajakwa somnga atanga semchan ni in
mi somni pakhat nena chau hlan alania chung zinga sompali te chu ramtan nun hlan te ni in adang pasari te ro in andam line andong thungani kumsang kha zakwa somkwa pokwa kha paramvir chakra hlan nun ber kum ni in kumsang ni som pasari nu atang khan paramvir chakra dong tu chung ko hian sarkar atangin thatin paramvir chakra ina kentel cheng sing ni andong thinani Mahavir Chakra hi wertama India Sipai Huaisen Chawimawina sangber pani nani in Indona mun tuyemo khomolemo boru ka poni se mer malaka Huaisen takache India Sipai adamlayemo thita tenena Huaisen Chawimawina lanchin ani he medal po hi January ni somni paruk sangka jukwa somnga a semchu atan ni in sangni pakhat kha lanchuan nun ber alaniria pasal traza ni som pariat nena lantoni in anjinga somsari pathum te hi thi nuwa lante anya sipai paruklain an Huaisen awangin Mahavir Chakra hi andong non nge ani Mahavir Chakra dong tu te hian thatin cheng sing khat andong thinbok Vir Chakra hi melmanen in machonna India Sipai Huaisen bik te Chawimawina wartime medal sangber pathumna ania mi Huaisen sang khajatum somni pani nena until ti Huaisen thlalu tu ka wanga lantoni in anjinga jathum somruk pakhat hi thi nuwa lante anni Vir Chakra hi sangni sompakwa kha lanchuan nun berni in Pakistan rama MiG-21 jet fighter manga mel mawa beitu India pilot wing commander Abhinandan nena kumsangni sompakwa Independence Day khan lanani Vir Chakra hian thatin cheng sang sari akeng telbok Peacetime Gallantry Award Ashoka Chakra po hi Paramvir Chakra nen ain tluklang reng mase Indo puyamo ramdang nena Indo line lo mani ramveng hima duty line peacetime ma hel emo melma beina Huaisen thak taka ramchanna na che emo nun hlantene na lanchin Chawimawina sang berani Ashoka Chakra hi India Sipai zong baka police atanga civilian thlengin an Huaisen nele in hlanna wangin an dong theyani January nili sangha jakwa somnga pani atanga hlanchu atan ni in mi Huaisen mi somriat pani nena hlan ani towa anjinga somnga poriat hi thi nuwa ni in adang somni pali te hian andam line andong ani kumsang ni sompakwa kha hlanchu nun ber kumani Ashoka Chakra dong tu chung ko hian sarkar atangin thatin cheng sing khat sang ni andong thinbok Kirti Chakra po hi peacetime ma India Sipayemo civilian po ramchanna na Huaisen taka chele nun thap te na lanchin Huaisen Chawimawina peacetime award sangber pani na ania wartime medal Mahavir Chakra nen ain tluktlang ani kumsang khajakwa songa pania semchan ni in sangni sompakwa kha lanchuan nun berania mi Huaisen zali songa pariat nena lantoni in anjinga za somkwa pariat te hi thi nuadong te anni Kirti Chakra dong tu hian thatin cheng sang kwa adong thinbok Shaurya Chakra hi peacetime ma Sipai Huaisen Chawimawina sangber pathumna ni in wartime medal Vir Chakra nen ain tluklanga mizawa po dong kanom veto nge Shaurya Chakra hi ramtan mi Huaisen mani nun po thap ngam Sipayemo civilian nena lanchin ni in kumsang khajakwa songa pani khan siamania mi Huaisen sang ni sompali nena lanto ni in mi zaruk somni pasari ten thi nuwa andong bok Shaurya Chakra hian thatin cheng sang ruk akeng tel bokani mizongji nga he medal hlutak hi Indona che thada wangin Indian Army sniper confirm kill record nei thatak lalpek luapa vaw tharoi te nena po hlan ani to nge heng ba ka hian country services Army Navy Air Force te hian Sipai mimala na thok thabik discipline chale Huaisen te Chawimawina medal an nei sangle veka Sena medal Army Nao Sena medal Navy Vayu Sena medal Air Force heng medal te hian thlatin cheng sang ni akeng tela mizowa po Sena medal hi dong kanom venual to bokani atlangkom na achunga kan soitak zong te khi hun le ni herliam zela akalphung le Hamthatna te po adang lam ve hret thei ti hretel ta ila heng ba ka hian awat dong tu adam laimo thi
hi motipon central sokar atanga an poisa don baka state sokar atangin poisa fai emo in hunte pekvele thin an nia amairo chu state azirin an don dan po ain anglo ve nuai thomai ani atlang puin Haryana le Punjab state te chuan paramvir chakra dong tu hnena chengvei bel chani thleng ape in asoka chakra dong tu hnena chengvei bel chakat thlengin an pe thina ti chuan Himachal Pradesh Kerala Tamil Nadu Mizoram le Bihar te hian chengnu area atanga chengnu somnga thlengin an pe ve bok Gujarat ro in paramvir chakra cheng singni sangni jangale asoka chakra cheng singni ape thin thung eng po chuni se heng sum le pai le Hamthatna te hi sarkarin ain tiam rualin ape ngal mai thin lo wangin adong tu tur chung kolamin sarkar office rang sanga lengkola an bo zui ngai ve fowa hemi konga ero sarkar tin te hi an pian thar deuh chu angai ani ole khati zong kha ania abeng war thak le mai eng po chuni se khongoi takin comment section lama kan mudan le kan ngai dan te milo talan sak theu tur chewin in khongoi na karong en tak mewani e